kumsom thuma upa fashion le social media lama poa mi shat lo tak thin Ritika chunga thilthleng hian a hun lai chuan mi nga event a hloin he thilthleng hian mi tam tak a thawng hlea a chena apartment a khosave chungko dangte po in mak anti in ama hi zirtir tu ani a kan soitak ang khan social media lama po a active in mi shat a hlo hlea Instagram lama po follow tu anga in mi sing ria chong ma an nge atlang pui thoin a video reng po eile in lam ani lo vek po in fiam thulam mi pui choklim theitur a post lang pui thin juni somni pali kumsang ni somni pani aron in her chwaka nidang angbokin akra khopui Tajgans area a Om Shri Platinum apartment a jengte po anma ani na chola chhukal chwakin hun an mangloma atam jok mani nalama an tlan liam nu chokmalam dar so pakhat vela Om Shri Platinum apartment chonglina flat number zali palina atanga mishing ta thalai tak a chhevela khosave dangte chuan an hmuta tlat mai rang taka anve in chan chuan a kutle kete shui manga phuar ani ti an shingala a hmutu te chuan ama che solwang ni theya ringlavin miswal kutwara in chonglina atanga paithak nge ni an ring ta hlea ti chuan atlakna asan be deu awangle leichar tla ani awangin a hliam tor lavin reilote a boral zui ta ngal ani reilote chongin apartment a jengve dangti po in hnoilama chukin an pungkhom ngala anni baka ponlama tanga ronmutu te po gate chunga lutin thil thlendan an ron ngei ven hloma ama iro chu apartment gate veng tu chuan thadona ashiat lo awangin mipui an punkhom tamlu tuk lo nan ti in gate chu chunglama kal ngal soksoka hei wang hian ponlama tanga ron lo tumte po lu theilavin gate pona an pungkhom da thowa chutiang chuan in chunglama omte po ponlama an chuak theibik chonglo chutia angai na shilo taka an omlai chuan apartment a khosave thomi pakhatin leichara rongle turang chu pannain akutle ke an phwarna awa phel saka heti lai hian gate veng tu po in ati turni a hriat police lamte po phone mangin an na thona hmuna thil thlenna zongzong chu alo shilve mek boka police lamte po in an thudon bo zui ngalin phone call an dona changa minute som panga vela he thil thlenna hmun hi an thlengbe zuya boralta Ritika hi flat number zali palina khosa ani ti police e hriat puina finfia ni zuin police ten anti tur sang ti ngalin rin hel thil thuwa mi pahni apasal Akas Gautamale meche pahni te chu thuzo fia tura la in police station lam an panpui ta ngala apasal Akas Gautamanin hian hun engemaw chen atang to a omsangin an khosadun ngai meu to lawa apasal ne na omdun dalota chu thianthar Vipul Agarwal anin in charin hun engemaw chen thian tha anga in enin anin konfawa chutianga in po takle in nil taka an om chhotak zela chuan March thatir lam atang khan Akra a Om Shri Platinum apartment flat number zali palina hian an khosadun ta ani Ritika hi Gaziabad Uttar Pradesh apiang ni in apa na awangin Noida lama chungkwa in omhmun an bengbela tin Noida a hian Ritika hian convent school a zirna bulchanin iknu achangin BSc azauthung heti lai hian Ritika nu api te hi thingtlang khwa chundala khwa an khosave boka tleirol mania zinrol ani atang to in api te hna hian a school chalni khwa hian azin chok fawa hetia api te tloa azin fota chu api te thenom mai khosa Akas Gautama chuan hmiltha ati deu ani mana a hanjin changte hian thiana siam tumin alo komve thina mase Ritika ero in thian anga lo enin alo narbik lemlo ama ero chu Akas Gautama ero in thian satli angmai na en theilo anga zong theile maya Ritika pu in Akas saril ropot mangshia in adu lo thole ngai zong nei ala du lo thoin alo changmai zela heti hunla hian Ritika hian akum somni pakhatna mangmekin Akas hian in nei puya te hial somin alo norvial to chin ma se Ritika ero in alo nar fi thazel thunga
voitam tak a hnar no po in Akasa iro in beidon mai tum lavin Ritika in a hnar to na zong apom thei si lo chu chanla zwal so savin nupuyata na nei thei dan tur kong aladap tang zela ti chuan atopa Akasa hian atana thale thalo tur po angai to thleng to lo ani ber nyang chu Ritika i anei theina tura kong om chune ta bera asiat mangin acheta mi mai chetlak na rimchang hun engma chen azan nuwa hun remchang mo in Ritika i apiti khwa a aron zin le chumin a chen khatinen intiam rolin an lo kidnap ta a kar khat chung zet mundanga an khosak puita ani Ritika chung tilam chuan an fanu in azin a hon hun tura asoya in lama a hon tak mai silo awangle a chanchin an sha chun zom zel tak silo a chuan apa chuan a fanu omna chin an shat lo thu Tajgans police station a complaint siamin a thelut ngala police ten theitop chua mala ngalin ni thum vel zet an zon nuwa Ritika ichu an chan chuak le theita hlo mai shoi bo tu Akasa po police samten man ngalin police station lam an panpui ngal boka ama iro chu chung kolamina mak anti deuh turin thil thlenga omle tatlat mai Ritika ichuan khatiang khopa ama hmangaya atana thale thalo tur po ngai to thleng theilo khopa ama boipui tu chu a khongai let vele ta a achung ti bula chuan Ritika ichuan pasalata na nei apui ti lo thule akyanga kar khachung alo khosak to awangin pasalata na nei mai chu atana thil thaber anianga in nei tir mai turin achung te chu angen ta a ma se achung te lam an lunga oi theilo an fanungen na le thutluk na chu an pompui theilawa tin eng ang mi nge ani an na hria chan boxi la awangin an lung adam zan theilo ani ber ma se Akasan Ritika hne na ain soi angin railway department na a mo thar thu Ritika ichuan achungte ashilta a achungte po na tholai nei ani ti an hriatin claimin anril ro helna zong azia ombe ta deu aniang atopa chuan ani nei tir tangi ani nei nu hian Akasa le Ritika chu gajiapa ta an khosa zui ta zela hun le ni te liam zelin ani nei na po thlakhat vel aliam nuwa Akasa do soi aron lang chok tatlat mai Akasan Ritika bula railway department na atna muto anga ain soi chu atak tak finfiatur alo omsilo ani nei ma a athu sei zong chu do tani ti an che chok zui ta boka ma se Ritika tan ti ngeina aum to lo thil ani tur ang ani zo to se apasalin na tho nei lo po ni se apasal ani meu to awangin thinrim viau ma se zo ya ngoi bo pui mai lo chu atan kong danga om chuang lo chutiang chuan an theidan ang le anrem chan dan ang anga sum tho chwana ngai to chopin hun le ni an char chhowe ta zela kum hni vel aliam le me chuan Akasa chuan aze thalo dang bokron phorle in anupui Ritika mil thatna le atak samoina chu sum tho chwana thatak ni dona asia ta wangin ti dan tur kong adaple ta a anupui zana amulai thalak le barjuma achetlalai thalak ba ka midang mitla theitur ang thalak te la khomin chutiang chuan hun sang a thondar chawa Ritika ipo in ache dan zong asiatin thinrim veviau thin bok ma se omziam te cham lo achung te bula la aril runatna hansoidon po ni se ama du thanna nge ya pasalata na nei ani to boxi awangin tuma ashil ngam ngai lawa ti chuan gajiaba ta hun engma chen an khosak no chuan akralama Ritika in skula zirtir tu na amo thar awangin anin sona ama iro chu chuta po apasal Akasa thik thu chiat na wang bokin reipo thok theilawin atna achol sana chul le a chutia anno pa ebil ber Ritika in anna tho chun som zel thei tak silawa chuan hun engma chen chu tho tur mumal nei lavin an omren ro na tho chwa nei lawa omreng ringo chu Ritika ichuan dika shilawin Firozabad private school pakhata athokle ta ani kumsang ni somni kumtir lam khan Firozabad private school pakhata atho no re vaklawa thian thar acharve a apasal laka rinna angat ngam to boxi lo apasal la in pasal ani na angin ai en kol zo big boxi lawa rilro ha reng renga hun ahman lai alo ni bok nen a thian thar
vipula nen chuan anin kom ngai ngal hle a anin to na changa ni tampo aliam lotia ritika e chuan a pasal akas aima in a thian thar vipula chu aring zoka a har satna le adu engkim a thlen ani in vipula khosazia le anung changchuan a hne hle aniang pon lama in hmu mai chu do tok lavin chendun chang te po ane chhotan te hiala ani telin ritika e chuan a pasal akasa chu thlak lelna anei lo tel tela ma se dana chuan a pasal alani meu si awangin a pasal laka azalen lauti po a shreng thin in chen du in kalbo san ma se akasa no puini na alani thosi awang hian ti dan kongdang zongve shetin kota pasal chendil na athlen taroi maya tin hengba ka hian ritika hian ani nei chuma an sumpek chengnoi somnga po mulet le adu tho ko thi ashatir bok tin heti mek la hian akasa po in anupui ritika ile vipula te khosak dan zong ashata chena athe angin alo en thlazui ve reng thowa ritika in kota in chendil na athlen ti ashat nu hian ani po in anupuin chengnoi somnga peklet le aphut chu peklet laudan tur kong azong ve ngala anupui ritika ile abial pa vipula chu kotma a an pahnia room khata an khosak dun ngei thu finfiana video emo thalak emo ane the chuan anupui ritika chu amadu thlanna ngein mi padang bula atlanti in kotma a thiam thu asoi theinan a man the enjinga chutianga ati theya thiama chan chuan chengnoi somnga anupuina aphut let po peklet angai don lo aloni ti chuan akasa chuan ro manna kalpui dan tur zong tanin thurwal pui tur amamo don ti ashada wangin poisa manga mi thlemlung oi tur zongin remchang azong zela hun engemaw chen azon kwal hnuwa adu anga thilti hlo tling thei tur le athurwal pui tur amu fu ta hlau mai me che pahni le mi papa khate chu anlung oi na tok poisa pe ka tiam ba ka na tho tur pek tiamin arwaita ani anro manlok angin chung amiroi me che pahni le mi papa khate chu akasa chuan ritikai te khosakna apartment a shwain ludan tur le midang tin anrin hlaunan thil engkim ro manna fel tak nei sa in an papanta a kan tarlan tak angkhan ritika ile abel pa te khosakna hi flat number zali palina ni in midang laka rin hlel an kai launan akasa le athurwal puite hian apartment gat ne na gate entry an ti fel chum hian ritika ite chena flat number zali palina nilovin flat number zaruk pakhatna a kaltur anga insoin inchong chunglam chu an panta a apartment li fa chuangin an pali chuan ritika ite chena chu an panjela inchong lina li fa tanga chhuakin ritika ite chena an panding hala akasa chuan a hmel alan tir ve chuan kongkhar an hon sak du dona a hriat lo awangin amiroite hnungzuin an sira aloding zela anzinga mi che pakhat chuan kongkhar bel metri in bipula po in kongkhar han hon ma chuan an kongkhar atanga pon in atang chuan tutingi anni ti hria tumin abi masate te a mi che pahni anni ti hriat nuwa kongkhar chu a hon saka ma se in chung an lut fil che tia pon lama biru akasa po in chunga chuan rang takin alut ve ngala ritika in akasa ani ti hriatin boruak thalo awm don ti hringal niang alo dang ngala ma se adang hne me ulo vipula poron inrol ve ngalin an boy chu ani tamaya akasa shwai mi che pahni te chuan ritika e chu loman betin room kil khata an thut puya akasa le ami shwai pa mi pakhat chuan vipula an bitum ve thunga pakhat tan chuan mi pahni hne chu a har deu ani ma na a kotle ke phar sakin akasa le athurwal pui chuan vipula chu bathroom chunga anda luta ani vipula bathrooma anda lu hnuwa an pali intiam rol chuan ritika e chu man betin a kotle ke phar sakin apartment veranda lama shwai phein veranda atang chuan ritika e chu an pai thata aloni a heti la hian he apartment na gat na thokle gate vil tu ber munna chuan ground floor lama thil chul dang tia hun a man mek lai lo ni in chunglama changa thil tla thom ring tak an hriat vele thom an hriat na lam chu an han hoi phei ngala midang thom hre vele atla lai gate pon lama changa ron mu te po in rang takin ritikai tlak na lam chu an ron pan ve boka
mipui an tamdon lutuka asya da wangle thil akal fil theizok nan ti in gate veng tu munna chuan gate chu chunglama kalin Tajgans police station lam chu bipopin avasya tir ngala Ritikai chu reipo dam lavin amhuna ahliam tor lavin aboral ngal ani aboral la changa reilote ya Tajgans police tepo ron thlengin boipui ngalin hun an manga heti la hian akasate chanza ho intiam rolin bathroom chunga an khung vipula out thom chu apartment a khosave dang te chon sha in gate veng to munna howa chan chwa tuma an kalna lama miswal sahimna zonga tlanchiat lo tummek ta chu mufuin an man ngala police te kota hlan ngalin vipula po anda na bathroom atang chuan chan chwa ani le ta hlo ani he thil thleng hian ngai ven a hlo em ema kan soitak angkhan ritika hi pasal nei lai ni in abial pa vipula po nupui nei lai tho ni in anupui hi halam doctor Deepika Agarwal ni in fapa kumsoma upa pakhat an nei to nge vipula po hi ritikai ang thowa anupui bula hun engmo chena chang to a omsang to alo ni a police te nu chuina kalzela boralta ritikai pasal aka sa phone detail chui chena a ritika in room khata pasal angmaya alo khosak pui vipula nupui Dr. Deepika Agarwalinen anin biati sha choni a chutiang te ani awang chuan Dr. Deepika Agarwali po he thila hian in nam hnoina ane nge rin lian tak police hian aneya akasale amiroi mi pathum te man ani achanga ni thumna a Dr. Deepika Agarwali po thuzo fiana sang nei ani hnu in jela dalu ve ngal ani bok ani